Good afternoon, Bishop Gregory Toussaint. I'm not trying to tell you what to preach, but I would love to hear you preaching about Joseph, who got love as a small blessing. The more his brothers got jealous, the bigger the blessing got. Buenas tardes, Obispo Gregory. No estoy tratando de decirte que predicar, pero me encantaría escucharle predicar acerca de que José, quien recibió el amor como una pequeña bendición, cuanto más celosos se ponían sus hermanos, mayor era la bendición. Bonsoir, évêque Gregory Toussaint. Moi pas essayer dire qui ça pour prêcher, mais moi ta remetande ou prêcher sur Joseph qui te recevoir yon ti l'amour comme yon ti bénédiction. Plus frère Lio te fait jalousie, c'est plus bénédiction a te grandi. Merci. Donc à la prochaine.